luor. Japuonjre moro e skund primar mar Esirisia e kar chung' od bura ma Matayos e kaunti ma Busia ne otony e lwet jogo manondhiye. Japuonjre no wacho ni noreso ngimane bang' kale bugo moro mane okuny e tie sing'enge kama ne oketnegi e kanyakla gi jowetene mamoko 8. Olero ni jogo manondhiye ne ni kod nyamburko kendo ni pache nolal to kanochiew noyudore e ot moro e dier bungu kama bende noyudo jowetene mamoko kapuro e puodho moro mar bando. Nilipopigiwa simu nikaambiwa mtoto wako Mndika. Kwanza nilishtuka nikauliza mtoto yupi? Wakaniambia mtoto wako ndio huyo. Walipompea simu mtoto ananiambia alishikwa na watu ambao hakuelewa ni kina nani kwa gari akapelekwa huko msituni kwa milima huko. So nilichukua pikipiki spidi kufika pale Mndika. Nilipofika Mndika nikapata kweli watu wamezingirwa pale kwa mtoto anawaelezea venye kulienda. Kuna watoto wengi sana ambao wamenusurika. Wengine wanatoka shuleni, gari linasimamishwa, alafu wanaanza kudanganywa na sweet. They trafficked through pioneer routes, the porous border, taken to Uganda, they crossed to South Sudan, Sudan, and Libya. So when they reach at the border of Libya, that is the main, all through in Uganda and South Sudan, they are, the masters of traffickers.